Welcome back to our channel. Welcome back to our channel. Hi mga iyan! Welcome back to our channel. Yan, Nemo! Okay, so sa mga new followers, don't forget to subscribe to our YouTube channel. It's Iyaan Nemo. Our Instagram, Iyaan_Nemo. Facebook, Iyaan.Nemo. and let's start. So we're here again with our food review. Yes, back all the time. Salamat sa pagkalambo sa mga kalawasan. Karon, ang sa ating review. It is cakes by Nicole. Yan, kita mo saan sa'yo nasa mula misa. So, daghan kayo siya og flavors, no? Sa mga flavors, ali din? Pila ni ka mo kinang flavors dahil? Tanawa din na. Tanawa They din have na. 8 flavors. They have 8 flavors. Ikaw, Sige, kanina, night toppings to choose from. Na Milo. Which is? Which As for is? Milo, ani. Kani siguro. Dahil sa pa may na-describe. Milo, crushed Oreos, Crushed Oreos. Oh, Milo and crushed Oreos. This is not, di ba naman good? salted caramel, Salted Salted caramel. salted caramel balls, na dark chocolate balls, Dark chocolate Oh, balls. kato, chocolate kani. bits, Chocolate Ano bits. Kana. peanuts, o powdered milk. Peanuts. Powdered milk. Powdered milk, okay. Wow. Yung sa maningin siya, Kung ano siya, chocolate bits and milk. powdered milk niya. Ah. Pagkahuman ka niya, chocolate Salted bits and salted caramel. caramel. Ah, okay. Ang maihan din nato ang salted caramel, kanina yung murag na balls na murag brown o color. Light Ang brown. dark chocolate balls, kay kanina siyang dark, jud kay na ball. Kaning chocolate bits. Oh, kani. Pero pwede mo siya ma-mix-mix with powdered Ah, milk okay. and ana ba? So basically, you can choose your own toppings, guys. Mix and match the toppings. This is the famous chocolate cakes by Nicole. We're tanang taon nakabaon na din ani ang product, diba? So, karon amo siya i-review. Gasa mong pinakalamian. Basically, lamian na kaagad tanan, diba? Since karon sa amin tawa, lamian ni. Lamihan ko ani jud sa una pa. Okay. Unsa Should we start with our favorites? So, unsa man? Mo tilaw ta one by one. Kanin sa akong first tilaw. Sige. This is salted caramel and Powdered milk. powdered milk. Salted caramel balls with powdered milk. Okay. Di ba kay di ko type of powdered milk? Then make Ako sure. ganang kiko powdered milk. Si Lord ganan. Hi, Lord. Hi Lord! Sa mga DTA representative nagigaw. I hope naman na. Pa nakigaw, Tron. Wala kay daw. Tagaasa man di ay. So the caramel jud ni ang kanang boss or dili? Kanang murag liit. Oh, so caramel mo may ingon. Me. Next is this one. Kani? What is this? Peanuts and Salted caramel balls with peanuts. Kalma na. lamian kamo ko lang kiti yung Lamihan mo. Ginawa sa day. Lamihan mo gud kay lamihan ang cake mismo, lamihan mo gud kay ko. Ang iyang base dyan ng cake mismo. Oh, regardless of kung sa'y topping. very moist. Wow, kami. Yeah. So, ang taon na ng mga diet ani day. Mas lang yan po sa nayo. Hindi ko Powder. wala sa peanuts. Oh, di kaya na ko bet ang pinas sa dinugan na ilang sad. Pero dapat just daw ganahan yung cake peanuts. Ang kata mo lang, fans yung peanuts, kanina yung order ang with peanuts. Pwede siya nuts with powdered milk. Pwede siya nuts Pwede with sad. balls, No? di ba? Kani is with chocolate bits and salted caramel. Okay. Ako mo. Ikaw mo din na guna day. Siguro din lang binimi. Dahil ko lang pamili. Hindi ko ganahan dyan na something para-para. Pero Pero laki ang cake. Abo ka nga Type ka na din mo. Eh, parang nag-good jud ka daan. Hindi para. Naglalit sa pulos para. Naman ko. Naman yan. Hindi ko na ako type apart-apart. Parang di kayo, di ba? Oreo and With white powdered chocolate. Ah, powdered milk. Okay. Powdered milk. Well, So sa katong mga unsa man bisag unsa na sila nga milk no or na yung specific na milk. my God, lamig. Ako mismo, yung pinaka-favorite is ang na powdered milk. Parang po katalan Ano yung ba, Oreo. powdered milk? Nadahanti ko niya. More siya, it reminds me of champurado. ay, ngayon magbutang ka champarado, butang na yung powder niya. Ako kay ako ibutang sa akong champarado ay buwad man. Di ba may butang isa eat together. Ako yung buhog, guys. Buhog ang buwad eh. Buhog. Lami ako. Amit niya. Ikaw bukod sa ni. Chocolate bits and Ako nung Dark chocolate balls. hindi ko maka-feel sa kanang milk. huh?
Lami ang tipo sa may powder. Sige, tuyo na. Gusto siya ka cellphone. Lami gig siya daan ng base ng cake, no? Mo lagi, so, dili na mo matter o unsay toppings dito. Actually, Yan, kaya cake. ganyan ni mo. Kaya feel ako, better na ako. Bet, magbutan na. Pareho naman tayo sila. Oh, mura. Hindi, bet. Nuts, Nuts, full malukuan. caramel. Bitawan naman na. That is correct. Oh, chocolate bits na ang topping. Chocolate bits ang topping. Ay, dili dahil nailahi ang icing, ang topping ato. May Bayo wala, chocolate ang icing, kato kay murag caramel. No ba? Awa on sa kalamin. Pakita na ito nila on sa kalamin. So, sa mga dalawa na. Kani, chocolate bits and powdered milk. Toppings. So, pila na siya kabuk? 1, 2, 3, 8 tanan ka flavors to choose from. Basically, it's chocolate cake with a variety of toppings. So, ikaw makabuo May chocolate if you want ganache. it with... Yeah, after Yeah. the chocolate ganache, they say choices of 2 toppings. 2 toppings or 3 toppings? Hanap na sa rules and regulations. Your choice of ganache, dark chocolate, milk. Ano na ka mo? Milk chocolate or white chocolate. Plain and simple or a little extra on top. Let's try the 1, 2, 3, 4, 5, Kasi murag lahi ni ang gamit na icing ani ang ganache. Unsa man siya ang choices dali ba? Kuan. Dark chocolate, milk chocolate, or white chocolate. Ani white chocolate siguro na. dark chocolate. Uy! Grabe lagi ni kamoy kani. White chocolate ni siya na tinawag kini do. God. Ay, hala ko. White chocolate ko tanawa na white ko. Kani siya ang pinaka-chocolate eh. No, no. Para ko. So you put mo na ang bet na bet. Bet on your baby, kanina po. Kanina po. Hindi nga to eh. Kawal ko balik sa nai. Bukay na hot na buka. Diyan ko ani yun. Kani what? So, lain-lain ang taste nung Imo na imong... ba isa? Ang imong type is ang... Na ba isa? Yes, that's the last. Ang imong type is ang... Katong na. Ano yung bet dito? White chocolate na icing. Ako. Ang nai powder ako. Ang nai white. Kaya powdered milk. Kunin na si Kao na. Tiwag mo sa tubig. Ano mo? So ikaw, saan yung mga makasultihan? Hindi, may nakalamian. Ako bet kay kani. Let's bring it back. Ang akong bet is, I think, kung ano siya. White chocolate ganache with Oreo, crushed Oreo, and chocolate bits. Wala akong pinaka-bet. Kani mo niya akong bet kayo. Feel Ano? na to, kuhaan siya nung Kung saan man eh. dark chocolate balls. Kunya with, kuhaan na siya, dark chocolate na topping. Dark chocolate balls with dark chocolate bits and basically dark chocolate. Oh, Ako pinakalamian sa is ang with Oreo or kaning with caramel. So, laka na, alam yan sa kuwan na. Yan na, pakita ko sa itong mga favorites. Ako mas ganahan ko kung daghanon siguro kay caramel. Kani ako pinaka-favorite. Kaniya. This is my favorite. So yummy guys. So, if you want to order cakes by Nicole, where can they buy it? Na-install ang Cakes by Nicole in Ayala Center, Cebu. So it's very convenient guys. They have installed the new wing ba na? Huh. oh, the new wing sa Ayala. Ang latest wing na ki-open nila. And It's there's also available here at Bob. Bread after bread. At Bread After Bread here in Mabolo. And you may also call their number. If you wish to order, you can order through 0917-623-5851 or you can visit their Instagram page and their Facebook page. It's Chocolate Cakes by Nicole. Thank you guys. Thanks again for watching and please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Nemo, our Instagram, Yan_Nemo. Facebook, Ian.Nemo. and thank you again and see you soon. Bye!